Na thengio haria hothe ungikorwo ri thiini wa bururi wa Kenya riri na ikereka ria keri ni gututhie na mbere na kumenyithia mohoro maria tukuhaririirie. Na tugithie na mbere ni ati family mwe kuma mwena wa Nyathu na Kiambu ni hoete kihoto gikorwo gikionekana kuri mwana wao wa ukuru wa miaka 10 uri urerekana kunyitwo kia hinya ni athuri eri aria ni anyina umwe. Ekwiro acio Gikaru Gathige na Kamuge Gathige a ukuru wa miaka 61 na ungi wa ukuru wa miaka 58 matire maratancokerio makinya mahio oro mothe make watho undu utumite family yo gukorwo magikara na hahu. Reke tunyitanire na mwandiki wa mohoro wa nja wa Muru na riboti yo. Nĩ kĩmako kĩgũmĩire aikari a Nyathu na Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa kairĩtu ka ũkũrũ wa mĩaka 10 kũnyitwo kĩa hinya nĩ andũ a nyũmba yao. Ekwĩrwo aya nĩ a ũkũrũ wa mĩaka 61 na mĩaka 58 arĩa moĩkaine ta Gikaru Gathige na Kamuge Gathige arĩa mohetwo na kũrekererio na bondi. Kũringana na mũciari wake na aikari a itũra rĩrĩ maugĩte atĩ mwana ũyũ ena guoya amu ndaiganĩire kuona atĩ andũ aya nĩ marekereirio. Akona uoga hata hiyo siku hiyo ya Monday mtoto alisida kwa shule akilia, akaambia mwalimu mimi niko na uoga kwa sababu wametoka na walikuwa wananiambia nikisema hii kitendo watanichapa. Sasa nikasidwa, sasa kwa sababu wamekuja nitakuwa nikikaa namna gani? Na akapelekwa hospitali na alitaja wale walimfanyia hiyo kitendo na wakakamatwa ambayo walikuwa babu zake, na kulingana na vile walipelekwa walitoka na board. Vile huyo mtoto hatosheki na hiyo ni kama kumuweka kitu kingine tunaita trauma, na hata community haifurahii hao watu kuwa nje na board. Shifu na aikari a itũra rĩrĩ nĩ maikĩtie ritana kũrĩ aciari othe makorwo makirora ciana ciao na kuhoya thirikari ĩigĩrĩre ũhoro ũyũ na kwethera mwana ũyũ kĩhoto. Ngĩribotera Gikuyu TV ndĩ Nyathu na Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu njĩta wanja wa Muru. WAHU wa KAMAU nĩ maathuri acio magĩrĩirwo gũkorwo magĩtacokerio makinya mahio ma kĩwatho gũkorwo makĩananga mwana mũnini. Ĩyo nĩ ndeto ya kĩeha mũno makĩria. Niguo. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mwaki mũnene nĩ watũthũkire ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ thĩinĩ wa gĩcagi gĩa Sodo mwena wa Kangemi gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, gũkũ hathara nene ĩkĩonekana kũrĩa matigĩtwo makĩhoya ũteithio kũrĩ thirikari ya kaunti ya Nairobi. Gũkĩrĩ ũguo aikari aya maugĩte mũtino ũyũ weya gũkorwo ũracũngĩrĩirio nĩ waya cia thitima, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩirie mwaki ũcio gũthegea na ihenya. Vijana wangu wako nje walikuwa kazini, wana chochote. Watu wamepoteza vitu zao zimepotea, wengine hata hawajulikani wako wapi, wengine hawaelewi watoto wao wako wapi. Sasa hii patashuka hii yenye imetokea, inastahili serikali pia iangalie na itusaidie. Kila constituency Nairobi lazima iwe na gari yake ya moto, because honestly this problem has affected us too much in Nairobi. Na tũgĩthiĩ nginyagia kaunti-inĩ ya Meru nĩ atĩ onjoria kaunti-inĩ ya Nkobo kaunti-inĩ ya Meru nĩ marũrũnganĩte makimenereria na kuongererwo kwa marĩhi ma marũa ma wonjoria taũni-inĩ ĩyo. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa bodi ya kũrogota kaunti-inĩ ĩyo John Ntoiti, augĩte kuongererwo kwa marĩhi macio kumanĩte na kũrutithio wĩra kwa watho mwerũ wa kĩgĩna. Nimepandisha bei ghali sana, hakuna mtu anaweza kulipa kwa sababu biashara ni kidogo. Sasa hivi biashara ni ndogo, lakini wakasema lazima wapandishe license settlement. Sasa tukauliza ni kazi gani mmefanya settlement, wakasema hakuna kazi tunafanya, lakini lazima tupandishe license. Na ile pesa unalipishwa kwa hiyo biashara yako kidogo, hata kama ni ya nguo, hata kama ni biashara ya M-Pesa, biashara kidogo ya hoteli kidogo. Sisi tukaona hiyo biashara bila imeenda hatutaweza kulipa, ni kwa sababu tuko na majukumu. There is no license that has been increased. The instructions from the governor is that we should not increase the licenses. They remain as the law that was passed in 2013-2014. What we have been using as a county is the finance bill of 2013-14 that came into use. Kamwana kamwe ka ũkũrũ wa mĩaka 17 kuma mwena wa Kĩandu Thika
nikahoyete uteithio kuma kuri andu a wendi mwega kumuteithiriria karigitwo njira yake ya guthie kioro na no thutha wa kugwa na kugwirwo kana kugwa na kugurario uru mieri eigana na mithiru. Austin augite anyorokire na kugwira kindu kiuge kiria kia mutemire kuri akoretwo agiethana na urigitani gwa kahinda ka miaka 2 ende ndaigana guteitheka oro hanini ono. Wanjiru wa Ngata ni mwandiki witu wa mohoro kuma mwena ucio na ari na riboti ona njira ndikiru. Riria mundu agimara eriragiria kugacira muturire-ini wake na hingie iroto ciake no otigwo kuhana kuri mwanake wa ukuru wa miaka 17 kuona muturire wake wahanire kai wahotoma kumagia unini-ini wake. Austin Odhiambo ni mwana wa ndigwa na ni gitumumu utumumu uria wacungiririo ni mutumia wa muru wa nyina thutha wa aciari ake kuhuruka na kuma hindi iyo akihofanirio ni makumbi ma nduma. My step brother took me to stay with me when I was staying with him at Nairobi, Mathare North. He wanted to take me to school, but his wife was an Aembu who did not want me to go to school. After my brother left for job to look for the money to take me to school, the wife woken me up and then took some water, which I don't know, she mixed with something, some chemical, and then took gloves and then worn it on her hands. Then she took a piece of cloth which she was dipping in that water and then wiping the eyes. After that I got some pain in the eyes, and then when it turned to 7 p.m. I was taken to Kenyatta, and when I was there it was said that I'm blind. Odhiambo na uria uikaraga gicagi gia Kiandutu mwena wa Thika atoire na kigiriko kinene kuma riria acemanirie na mutino na kuria athecirwo ni muti njira yake ya kioro undu uria muhingagiriria gwika maundu mamwe nginyagia agitiga mathomo make ni undu wa ruo ruria ageragira na kuria arafatara uteithio niguo arigitwo na acokererie muturire-ini wake. I'm schooling at Thika for the blind. By now I'm not in school because I'm not feeling okay. I got injury 2017 after my KCP examinations. I went to take shower in a river. As I was taking shower, I collapsed and felt on my back. I sat on a stick and then it pressed my left buttocks until it went deep up to, it was said that it was 1/52 deep. Kuringana na mundu wa wendi mwega na uria ni murata wake ni atariirie mathina maria Odhiambo ageragira kuona nginyagia aikaraga na andu akuru na aria ono atumumu na kuria augite ni akoretwo akimutwara thibitari itiganite niguo kunyihanyihia ruo ruria aragerera. Mimi nimekuwa nikimsaidia kwa wakati kutoka mwaka uliopita. Alikuja na shosho yake na sisi tukajiwana na shosho yake. Shosho yake akawa rafiki wangu wa karibu na Austin akawa rafiki wangu wa ndani. Kwa hivyo mimi nimekuwa nikimsaidia kumpeleka hospitali kadha wa kadha. Anaenda ananiambia nasikia uchungu, naambia shosho yake atupea pesa na mpeleka mahali fulani hospitali yoyote ile. Kama ni uchungu ya dakika tunaendea madawa na kuja tunampea. Oho ni oretie Akenya manyitanire mamuteithie kuona ni ageretie kwiruta moyo maita maiganona. Kwa hivyo ningeomba wana Kenya tusaidiane kwa huyu mtoto, maana mahali ametoka ndio mbali. Kwenye tunaenda tuzidi kumsaidia. Kuna wakati nafika anakuja anasema ati atajinyonga yeye mwenyewe atajiua. Anafika mahali anauliza Mungu kwa nini amemweka uhai. So hata kwa maongeo tumsaidie na kwa fedha zenu tunaomba tumsaidie ili aweze kufika ile kiwango kingine na apate kuendelea na masomo yake. Ngiribotera Gikuyu TV riakwa ni Wanjiru wa Ngata. Nema eyo ni riboti yake hamwe no makiria ni wega thirikari orodo mona thirikari ya kaunti ya Kiambu ukore giteithiriria
mwana uyu ni amu ni akoretwo akigerera ruo runene muno makiria na agiteithika no tuguthi na mbere na gucokeria Ngai ngatho. Tukihoke andu a wendi mwega nimegukorwo magikirutira gutigirira mwana ucio ni arigitwo niguo akorwo agithie na mbere na mathomo make hamwe na muturire wake niguo wa kawaida. Na riboti yo ya mwandiki wa mohoro wa Njirũ wa Ngata twitikirie twambe tuhugukire metha itu igi wonjoria ni amu mwandiki wa mohoro macigi wonjoria niwe wa Mbui wa Gakibe mwena uria ungi wa studio ni hindi arikia kuingira mitambo-ini atumenyithie kiondo kigi wonjoria uria giatinda muthenya wa umuthi.